Karbi Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangar Deng Pen Tiklo John Thom Basic Karbi Speaking Course La Pen Lo Thui Kangpu MLA ang hoy kiliga por nang tibok bom si Ratcharia Songatum may nang kido panglong bomlo isi pen isi a party along kaching be dunasai theklong bom lilo Koilamati Samilangso Langsun Kapalang Media Pan Koilamati Development Committee Pen Mai ke pedopon Kardom Katnews sa Berta Thanbang Nilijunaliti Mungpi Non Berta ang Tonpen Arjuik Tha Center for Studies in Karbi Language and Culture Hinpen Sai Klem Ponsi Karbi Alam ki thek lapen kaningje je tumapan ke chengsi chiklo John Thoma Parman Basic Course lapen son thom alam the English Karbi lapen Assamese pen ki tok Karbi Alam ka Charlie Adichi Longkam Teron ki tok Karbi Alam tasam alothui Karbi Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aredeng pen chitini pai troxi ani kangpu Labang Somaya Long MP Horen Singh B, Karbi Autonomous Council MSc Richard Tok B, Cases Amaypu Chandra Singh Pro, Jinfit Chairman Johnny Timong, Center for Studies in Karbi Language and Culture Director Long Singh Tiron, Lapen Kithe Kidingatum Chetong Dun. Secondary level the MIL dono, इतिहास class 10 लोगे तो MIL होगा, इतना Karbi Alam aki kapang chut hekji lapen kapathir ponjia phan nonangki leji suri hinira inquiry sianing kan pen sirkep ang dengalong MIL Karbi Alam pen tok dun long po lapen ing dengkri sia long ta Karbi Alam pen MIL along amen chethap dun long po ile dum thek nan ye the ene thana elami ki thek nan ye ethe to da khai jame to than da local language na thek nan ye तो ते पर्याप्त यूपीएससी तो असम के जाओ उपलब्ध है ये असमीज लैंग्वेज के मस्ट बी आज এটা এটা কারো হচ্ছে আজি প্রথম হয় ইয়ার আগতে মই আছিল মই এখানে জবকে উভাই কৰিছো গতিকে মই আশা কৰিছো আমাৰ অকল আৰু চাব লাগিব হয়তো আপোনালোকক কোনোবা কাৰ্বিয়ে Chiklo John Thom Basic Course along Bang Pharo Isira Bang Inkoyatum Ansi Amen Chithablong Chotbonta Akapre Akhayatum Karbi Alam Kacharli Jiaphan Aning ke hangatum ke ong parpik ajok Section AB Thak Ponsi Bang Pharo Hinira Bang Plike Brackethom Atumapan Amen Pachithap Pontoilo Pusi Center for Studies in Karbi Language Culture Director Long Singh Teron Lapen Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghangatum Pen Than Pachini Very fortunate for us today that we have been able to inaugurate a 3 months basic course in Karbi speaking. Actually, this course is specially meant for Karbi speaking community as there is the necessity because in the hills areas, lots of our people, they do not understand other language other than their own mother tongue. So for that only, we would like to make it a communicable language so that ideas can be shared between say whoever, whether it be in hospital, market, bus or wherever. Tarabasa Long Puloni MSC Constituency MMCCI atumpen songamai ke pedopona birta kat news sa hemalong nonjong birta nangle Puloni MMCCI amay pisor milatok BP pen kachari pona mayalong alhiaman pen Karbiang long MMCCI amay pirina BP dunmay pi kanaming TP Karbiang long Congress Kongchunbang Sanjip Teron lapen APCCI bangpu mongwerong pi chitong dun Sonia Gandhi Jindabad 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 lapen ini ningki oy nai के माने के हाल से घर को माने के असुसा बिजनेस सीक्रेट को माने के पीरी तक को लाइक के दौर कैसे तक्का बने पालू माने के फारूक को माने के सुरी सी माने के सुरी हिनी लसन पालू सी माने के टेमा लोग थापो माने के हाथ पिछो का बैठ थापो लसन लोग सी के थापी लो सितामे बंग हाँ पापा को अमेन पे थांगने aku ko andi sikapo ahen ke amen lagne ke ani side ki tanane
Raso ayo nang eding TV nai. Apo nang chen bom lo, nang chin ki bom lo, nang chen pan. Labang so mai long BJP asong pen COC bang ke batum Congress along chingbe dun pusi phuloni pen pherang ke pen birta nang pale. Koilamati Samilang so alang sun kapalang media pan Koilamati Development Committee ahin pen mai ke pedopona birta nonjong kat news sa hemalong birta nang le. Koilamati Development Committee amai phulong ki phangcho pen ka chipa hempu amai long alhi aman pen ratsai claim bang James phangcho chitong dun alang li pen Samilang so alang sun ka ora jila pen kapalang media pan lam the ki jai RDP pon ang pada alang lihin pen bang so committee pan panong si sikasuri ke patangka mai phulong ki phangcho la pen chun bang moton kathar arideng pajir tekang alang lihin pen sikasuri ke patangka ke pajir tekang apot committee hin pen alang liphan kachoro lam the pajir non malam so porphan birta moing ton peksena Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, cage wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Dihinamo piputot birta along huang tulo. Kidamtang suri hinira hinia ningkan amahang kapathek Bokajan Press Club chitini pai trucker ni ada porpai sirkeba porpen Bokajan Press Club arpu kimi kechelar amai kangni. Maipu Prakash Gogoi along Chunbang Ananterang Chirabdunsi Bokajan Press Club alama ingthur ponlo. La sopi Chunbang Raburdehingya along Arjun Thapa Chirabdunsi Karitanga Tumaphan Kachikimwasai Denglo. Aduntu malom soapor langkiso kijunapi Bokajan Press Club amaipu Prakash Gogoi pen mai chapa hempu ponsi mai kepa alam the alam Chunbang Raburdehingya Klardak pen jailo. Bokajan Press Club ningkan ke thomapor chok si pinisai ar pukijut alam paklangsi abana committee prilo aki mikang waya mai long puthot Prakash Gogoi pen ke ja mai long Chunbang Ananterang pensi maya the pi alam than pajirmi pon pinangan kaching wai padodet apia kimia me puchidon sar pen Ranjit Bora dunmei pu Ananterang lapen Raburdehingya Chunbang Suraj Mahanta Rap Chunbang Arjun Thapa Cultural Chunbang Pradip Chitya lapen Saihem Chunbang Ganesh Paswan lapen Bangner Kep Atumaphan Klem Bang arpu pek ponlo. Porpai sia porpen rat amai pike pedo along Alhiaman pen senior journalist Prasanta Kumar Madra lapen Sailendra Gogoi atum chetong dun. Mayalong arpu kimi chebagdet api akimia tumaphan karchupon padosi mesen pen rat amai pajutpon. Silonizan revenue cycle ke parlo chitini phai trucker ni ani tilisi rahiniang bongkai pholang solang sunalong banghinia tumlang ki janga birta dolamara police station OC pen birta bachini kai pholang solang sun along lang ki jang banghinia tum golagat station road amekar habur nakasupo bibhakar nak arta ingkoi lapen golaghat tukani park amekar paltu baksi asupo sudip baksi pusi pangthek Langkijang banghini kititang arpum non antar long lerang lapen kaipo lang soaroy langkithe pena chokle langkijang kaliputa pachini Pini Karbi pa time ang gelapon sigang ton piklo dumi thakme kurwang thu